Dukomeje kubasuhuza tunabifuriza kugubwa neza nshuti zacu, nshuti dukomeje kubana kuri aya makuru mashya, amakuru abagezweho ku bikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko tubafitiye amakuru mashya, amakuru azindutse aba ku mirwano iteye ubwoba, izindutse ica ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse igisirikare cya Kongo FARDC. Noneho bombe ingabo za Kongo FARDC zirimo kurekura mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23, ni bombe ziteye ubwoba. Mu rukerera rwo kuri uyu wa kane nibwo bombe FARDC yateye mu birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23, zamaze guhitana abasirikare benshi b'umutwe wa M23, ari nako dukomoza ku mirwano yo ku munsi w'ejo. Amakuru dufite nuko drone yifashishwaga ku rugamba yamaze guhanurwa. Ese iyi drone ni yande? Ese iyi drone yahanuriwe hehe? Ari nako tuza gutangaza ku cyihishe inyuma y'uko ibice byo mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya, amakuru avuga ko M23 yamaze kuhafata. Ese M23 yarahafashe koko? Ari nako tuza gukomoza ku ntambara irimo iraca ibintu ni hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Amerika yashinjije Uburusiya gukoresha intwaro z'ubumara nk'izo yakoresheje mu ntambara ya mbere y'isi. Ubu ngubu Uburusiya burimo burica abasirikare benshi ba Ukraine. Mu cyumweru gishize bivugwa ko abasirikare barenga 500 bishwe, bigizwemo uruhare n'ibisasu biremereye Uburusiya burimo gutera. Hari icyo utamenye ku biganiro bikomeye cyane byahuje perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Ibi ni ibihe utamenye? Twaguteguriye operasiyo ikomeye cyane y'ingabo z'u Burundi zongeye kwinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziciye muri Kivu y'Amajyepfo, aho zazamutse mu muhanda wa Bukavu zifata Minovo zihinguka mu gace ka Ngungu. Ubu amakuru aravuga ko zikambitse mu gace ka Mururu, barimo gutegura igitero gikomeye cyane ku barwanyi umutwe wa M23. Reka mbanze nkushimire wowe wakanze subscribe, nawe kandi utarayikanda ndakubwira ko urimo uracikwa, ndakubwira ko wacikanywe. Kanda subscribe, share, comment, ubundi amakuru yacu tuyakugezeho aho wibereye 5/5. Noneho ibintu byahinduye isura, intambara yafashe intera ikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki 2 z'ukwezi kwa 5 2024. Reka tukugezeho operasiyo ikomeye cyane yabereye mu gace ka Ngungu. Bivugwa ko igisirikare cya Kongo FARDC nyuma y'uko cyambuwe agace ka Rubaya gasanzwe gakungahaye ku mabuye y'agaciro, abasirikare benshi ba FARDC bahungiye mu gace ka Minovo ahari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi. Ingabo za FARDC zahungiye muri aka gace, ariko zirimo kwitegura kongera gusubira kwataka ibirindiro bitandukanye by'umutwe wa M23. Iyatakwa rya mbere ryatangiriye mu gace ka Ngungu, ingabo za FARDC niho zari ziri, ingabo z'u Burundi ziri mu gace ka Mururu, ndetse ingabo z'igisirikare cya Tanzania zari zikambitse mu gace ka Buhumba. Zose zahuriye mu gace ka Kanyenzuki maze zinyanyagiza ibisasu byinshi ku mutwe wa M23. Amakuru yagiye acicikana ku munsi w'ejo yagaragazaga umuriro w'amasasu urimo uraka, kuko mu gace ka Kanyenzuki habereye umukutano mw'abantu mwe, habereye kurasana. Benshi ntibahwemye kuvuga ko ibyabereye mu gace ka Kanyenzuki ari amateka akomeye cyane, kuko M23 ngo bayigoteye hagati, bayimishaho ibisasu, bayinyanyagizaho umuriro. Abarwanya umutwe wa M23 ngo barahiye barakongoka bitewe na bombe ziremereye zari zirimo kurekurwa n'igisirikare cya Tanzania cyohereje ingabo zacyo mu muryango wa SADC, aho bose biyemereje kwirukana burundu M23. SADC iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma
yuko batangaje ko nta munyamuryango wabo uzaterwa ngo nibamutabare. Kuri ubu ngubu ingabo za SADC ni ingabo zirimo gutanga umusanzu ugaragara mu kwirukana umutwe wa M23, dore ko SADC ishyigikiye igitekerezo cya leta y'i Kinshasa ko bagomba kwirukana umutwe wa M23 bakoresheje ingufu za gisirikare. Byahinduye isura, ibintu byarushijeho gukomera ubwo umutwe wa M23 wafataga agace ka Rubaya, agace gasanzwe gakungahaye ku mabuye y'agaciro, kuko agace ka Rubaya niko gace bivugwa ko gacukurwamo amabuye menshi ya korota. Bikanavuga ko aka gace ka Rubaya byibuza M23 ikamaranye ukwezi kumwe ubwo yaba imaze gufata umujyi wa Goma, kuko aka gace ka Rubaya ngo M23 iramutse ikoze ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace byibura itajya munsi y'indege zirenga 10 yagura nyuma yuko ihacukuye amabuye y'agaciro. Kuri ubu ngubu mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Liyetona William Ngoma uvugira M23 yahakanye ko M23 itafashe agace ka Rubaya kubera amabuye y'agaciro ari muri kara gace, ahubwo ko bagafashe bagambiriye guhosha jenoside yari irimo irakorerwa abaturage, irimo irakorwa n'abawazarendo n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo bari barimo gukorera muri aka gace ka Rubaya. Agace ka Rubaya ni agace kari hafi na axe ya Sake, ni agace kari hafi na axe ya Mushaki, dore ko aka gace ka Rubaya kagiye gufatwa nyuma yuko ingabo za Kongo FARDC arizo zashotoye ibirindongo by'umutwe wa M23. FARDC yari yagabye ibitero mu gace ka Karuba, Mushaki ndetse na Karenga, maze M23 irayishidikana, irayirukankana, iyimanura mu gace ka Ngungu, iyizamura mu gace ka Rumeka, maze bageze mu gace ka Rubaya habera icyitwa umukutano, habera icyitwa kurasana, kuko ibyahabereye ngo ni imsi yonyine izabyibuka, kuko M23 ngo yacucumye abasirikare b'ingabo za Tanzania, kuko M23 yari maze iminsi irimo iradeployinga abasirikare bayo benshi muri utu duce mu rwego rwo gushaka ukuntu yafata n'umujyi wa Sake. Noneho inkuru mbi ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itugezeho, imbone zacu zirayiduhaye. Indege ntoya itagira umupiloti izwi nka drone yafashaga FARDC n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa Kongo kubaha amakuru y'urugamba yashyizwe hasi n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo. Ni mu mirwano ikaze yabeye ku munsi w'ejo hashize tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2024, aho amakuru ava mu bice bikikije agace ka Ngungu avuga ko imirwano yabaye igihe kirekire yabereye mu gace ka Ngungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko igikoresho cy'indege ntoya mu bwoko bwa drone ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi abacancuro SADC cyabafashaga gutara amakuru no gufata amafoto y'ahantu hari ibirindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ngo cyahanuwe n'ingabo ziyobowe na General Sultani Makenga. Herekanywe kandi amashusho agaragaza aka kaduroni k'ikoranabuhanga karimo gushya nyuma yuko M yari imaze kukarasa kakagwa hasi, ubona karimo karakongoka, karimo karagenda gacumba umwotsi. Amakuru ava aho urugamba rwabereye aravuga ko FARDC yari irimo irakifashisha mu gufata amashusho meza, amafoto, kugira ngo bamenye aho hantu M23 ikambitse. Si ubwa mbere M23 ihanuye ibikoresho by'igisirikare byo mu bwoko
mu rwego rukomeye cyane kuko n'ubushize yahanuye izindi ndege z'intambara z'igisirikare cya Congo FARDC zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na CH4 mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Intambara yemereye yaberaga muri axe ya Sake. Ingabo za Congo Kinshasa zakoresheje indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'izindi za kajugujugu zirimo ziranyanyagiza ibisasu ku birindiro by'umutwe wa M23, ariko kugeza icyo gihe kugeza ubu izi ndege ntiziragaragara kuko FARDC bahanuye ebyiri muri izo ndege, izindi ihita ijya kuzihisha. Imyaka igiye kuba 3 hari urugamba rukomeye cyane hagati y'ingabo za Congo n'abarwanyi umutwe wa M23, aho igisirikare cya Congo cyitabaje ibihugu bitandukanye kugira ngo bagifashe mu kwirukana M23, ariko byose byabaye imfabusa. N'ubundi M23 ikomeje kurushaho kwegera imbere, M23 ikomeje kurushaho gufata ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amashusho ndetse n'amafoto arimo aragenda ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza igisirikare cya General Sultani Makenga, intare za Sarambwe zirimo kwijogonyora, zirimo kubyina ku mubyimba igisirikare cya Congo FARDC nyuma y'uko babambuye ibice bitandukanye, by'umwihariko ibice birimo Rubaya, agace gasanzwe gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Agace ka Rubaya kuri ubu ngubu amakuru dufite, amakuru duhabwa n'imbone zacu, amakuru twamaze kugezwaho na radari zacu, nuko Rubaya kuri ubu ngubu igenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru yacu reka tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu Amerika irashinja Uburusiya gukoresha ibitwaro by'ubumara nk'ibikoresho yakoresheje mu ntambara ya mbere y'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinjije Uburusiya kutubahiriza itegeko ry'isi yose ribuza intwaro z'ubumara, bityo bakazikoresha barasa muri Ukraine. Ku wa gatatu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Uburusiya bwateye ibisasu by'umumara byo mu bwoko bwa Karfortini muri iki gihugu, kandi itegeko ryaramaze gusohoka. Icyo gihugu ikigo gishinzwe ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagaragaje ko mu ntambara Uburusiya buhanganyemo na Ukraine, Uburusiya burimo kwifashisha intwaro z'ubumara. Amahanga yarahakanye ko nta muntu wemereye gukoresha izi ntwaro. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje mu gihe ukwezi gushize ingabo z'Uburusiya zakoresheje grenade zuzuye gaze z'ubumara zo mu bwoko bwa sirofini zitemerewe gukoreshwa, zangiza umubare munini w'abasirikare ndetse n'abasivile. Reuters ivuga ko abasirikare 500 bo muri Ukraine bajyanywe mu bitaro kubera ingaruka z'ubwo burozi, bikaza kunabaviramo bamwe gupfa urupfu rubi. Kuva ku itariki 24 Mata, Gendozi mu gace ka Gendozi ndetse na Mendovine, umushinjacyaha mukuru wungirije wa Ukraine yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko ingabo z'Uburusiya zirimo gukoresha intwaro z'ubumara byibura inshuro 900 mu mezi 5 ashize. Iyi ntambara irimo iraba hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine.